Tubahaye ikaze inshuti mukomeje gutega amatwi Capital Media, ni ikiganiro Sport Update tugiye kubagezaho muri kumwe nanjye Hussein. Tugiye kwibanda rero ku makuru y'Iburayi agiye atandukanye ku isoko ry'igurisha n'abakinnyi, aho tugiye kuba twibanda kuri transfer zigiye zitandukanye. Turahera rero mu ikipe ya Arsenal mu Bwongereza, ni byinshi bihari biri kuvugwa. Ethan Nwaneri ashobora kongera amasezerano n'izindi transfer zigiye zitandukanye, turagenda tuzicamo. Barcelona naho umusore Ansu Fati yahawe numero 10 dore ko bayikoreye n'ibirori bigiye bitandukanye, mu gihe muri bake babo i Madrid bashobora gusezerera ejo Lucas Vazquez. Mu Bwongereza turaza kwagaruka amakipe yanyu mukunda Liverpool, Chelsea ndetse na Arsenal na Manchester United, turaza kureba ibiba bivugwamo. Mukomeze muhane natwe rero kuri social platform zacu zose, turahabaye kuri page yanjye ya Instagram, ndahabaye muranyandikira ikiganiro kimeze neza cyane. Hano nkaba ndi kumwe n'abatumirwa nabo bameze neza cyane, mukanya ndaza kwa mbakira ibintu byose biri neza biri ku murongo. Turi kumwe n'abafatanya bikorwa bagiye batandukanye, turi kumwe na Integrated Barista Training Center ndetse na Garage Medical. Ku isonga rero turi kumwe na Hussein Modern Furniture. Ku batumirwa bacu rero ngiye guhera ku mufana wa Liverpool ukomeye cyane ari tuguhaye ikaze kuri Capital Media. Urakoze cyane Hussein, nishimiye kuba ndi hano. Rimeze neza n'amahoro, ndashima Imana. Hakurya yo ibwota amasimbi nizere ko mumeze neza cyane. Bisanzwe. Tuguhaye ikaze rero aha hantu habonye ute? Studio ni nziza, ni heza cyane, nahashimye. Nahasanze umutuku n'umweru nk'ikipe mfana. Urumva ko ni ngombwa mbyishimira cyane. Waje wisanga. Si uyu musore gusa dufite rero, ngira ngo muramubona, ni umusirimu. Turi kumwe n'umusore Warren umeze neza cyane, ni umusore w'umusirimu nawe. Tuguhaye ikaze musore Warren. Urakoze Hussein, nishimiye kuba ndi kumwe namwe hano muri Capital Media. Ndakeka dufite amakuru menshi yo kuganira. Yego, kandi natwe urabona ikipe yacu iri kugura neza. Urabona nk'umuntu utaragera hano kuri Capital Media, ni iki kintu wamubwira? Injiza nk'umuntu utari hano mu buzima bwa Capital Media, ukuntu hameze, n'ahantu ubona hameze gute nk'umuntu utadukurikiye, urabona wamubwira iki? Ikintu navuga hano kuri Capital Media ni studio nziza cyane, isa neza. Ifite ibikoresho byiza, ifite ikoranabuhanga. Mbega ni nziza pe, ni nziza, urabona igezweho. Urakoze cyane. Hanyuma rero tugiye kuba duhera mu ikipe ya Liverpool The Cops. Ikipe ya Liverpool ikaba imeze neza cyane, iri kuvugwamo amakuru menshi yuko ishobora gusinyisha umusore Alexander Isaac. Nyuma yo gusinyisha rero abasore bagiye batandukanye, ari niwe tugiye guheraho utwinjize mu ikipe ya Liverpool, dore ko iheruka gutwara igikombe cya shampiyona. Ese uyu mwaka ingufu yongereyemo, dore nyuma yo kubura nyakwigendera Diogo Jota, ikipe ya Liverpool ni ikipe ifite ubuhe buzima muri iyi minsi? Ese umwaka utaha abantu bayitegeho iki? Mbere yuko umwaka sezo itangira, abakinnyi yasinyishije harimo Jeremy Frimpong, harimo Miles Kerkez, harimo na Florian Wirtz. Ikipe ya Liverpool yitwinjizemo, utwereke na kote foro yayo na kote febre nyuma yo kubura abakinnyi bagiye batandukanye, nyuma sezo ikoze nziza cyane. Ese Liverpool ishobora gusubiramo aya mateka ikongera gatwara igikombe cya shampiyona yikurikiranye? Urakoze cyane Hussein. Liverpool mu kwiganiraho, ngira ngo twahera ku kuntu yasoje shampiyona ishize. Ngira ngo season ishize umutoza yari mushyashya, hasanze abakinnyi atamenyeranye nabo, ariko yaragerageje yitwara neza. Yego, yegukana shampiyona. Ibyo rero ni ibyerekana ubuhanga bw'umutoza, ko yaje akiyadapta mu bakinnyi bari baraguzwe na Jurgen Klopp, wari waramubanjirije, akaza akamenyerana nabo. Umutoza avuga ko atigeze yaplika tactique ze, ahubwo yagerageje
kwiyentegra no kujyana na tactique Jurgen Klopp yari yarasize. Tutararenga aho ngaho ntiyashobora kuba harabayeho ikibazo cy'uko umukonkera we yari afite Man City wahozagaho utwara ibikombe. Ntibishoboka yuko byibura ari iyo mahirwe yabonye mesha akomeye cyane, dore ko ikipe ya Arsenal yari muri inyuma n'ubundi isanzwe ari nduhira abandi. Ikipe ya Liverpool ubuhanga ubona ishobora kuba yarakoresheje ngo itware igikombe nubuhe, dore ko Arsenal yo yirukanka ariko bikarangiza ari ya farashi ya nyuma. Nubuhe buhanga umutoza Arne Slot yaba yaragaragaje kugira ngo abashe gutwara kino gikombe, cyangwa se niyihe ntwaro yaba yaramufashije yo kugira ngo atware igikombe akigera muri Premier League? Urakoze ku icyo kibazo. Ikibazo abantu benshi bakundaga kugarukaho sezishize bavuga bati impamvu Liverpool igiye gutwara kino gikombe, impamvu iri kwitwara neza no gusubira inyuma kwa Man City ndetse na Arsenal yagize ibibazo by'imvune bigiye bitandukanye. Izo factor nazo zirakonta cyane, ariko nanone nta wakirengagiza ubuhanga n'ubushishozi bw'umutoza mushyashya wa Rouge. Ngira ngo twagiye tubona abatoza bagiye batandukanye. Arne Slot ibyo yakoze ntago twabura kumuha credit ziwe, kubera ko yarahasanze ikipe atari yigeze arekirita abakinnyi atarekirise. Yagombaga rero gutwara ibintu gakeya, ntahindura ibintu byinshi. Nkeka ko aricyo cyamufashije kuba atarahinduye ibyo Jurgen Klopp yasize, ntakinera system itandukanye niyo Jurgen Klopp yakinaga. Nkeka ko ibyo byamufashije guhangana na Man City yagendaga biguru ntege, ndetse agahangana na Arsenal neza, na Chelsea yari mwaho ngaho igerageza guhangana nayo, nubwo mu nyuma byaje kuyinanira. Bamwe bakaba bavuga yuko Arne Slot nk'umusore we Mohamed Salah ndetse na Virgil van Dijk bashobora kuba baramutwaye cyane, kubera yuko ntabwo yigeze ahura n'ikibazo cy'imvune, kandi Mohamed Salah ni wa mukinnyi uhozaho. Ese bashobora kuba bari abakinnyi bakomeye kurusha umutoza? Icyo nacyo wakibazaho, kuko yari afite Luis Diaz Marwanda, yari afite Diogo Jota, yari afite Mohamed Salah uhozaho gutsinda, yari afite Virgil van Dijk ndetse na Andrew Robertson, tutirengagije na Trent Alexander wagiye muri Real Madrid ariko bagerageje kumufasha cyane. Ese ntashobora kuba ari ikipe yari ikomeye kurusha umutoza? Icyo nacyo ni ikintu cyo kwibaza. Wowe urabibona ute nk'umufana wa Liverpool ko ikipe Jurgen Klopp yari yarayimwubakiye, tubone ko ari umutoza ukomeye cyangwa se n'abakinnyi bari bakomeye? Ngira ngo ntiwakirengagiza ubukomere n'ubuhambare bw'abakinnyi. Nanone reka ko nabo bapreyinze role nini cyane mu gutwitwara neza k'umutoza. Yaraje ahasanga umuhorandi mwene wabo Virgil van Dijk ariwe kapiteni w'ikipe. Nkeka ko yamufashaga no muri dressing room kuganira n'abakinnyi, kumufasha kumvikanisha amabwiriza yiwe ahereza abakinnyi. Wagarutse ku mukinnyi uhora uheka Liverpool sezo nyinshi cyane, Mohamed Salah, na yagize Imana agira amahirwe ntiyavunika. N'abandi bakinnyi b'abasiniya bari bakirimo, Andrew Robertson yari akirimo, Trent Alexander-Arnold nk'uko wamugarutseho yari akirimo. Iyo ni factor nayo yamufashije kwitwara neza. Ariko ku cyo warugarutseho ko ari abakinnyi bari banini kuruta umutoza, nkeka ko ntabyemeranyweho kimwe nawe, kubera ko mu kipe iyo ariyo yose buriya umutoza ahora ari hejuru. Abakinnyi bashobora kuba bamenyereye shampiyona nibyo, ariko umutoza niwe ufite power kuruta abakinnyi cyane. Baramufashije, ariko umutoza nawe hari akaboko ke mu kwitwara neza uko abakinnyi yarahasanze. Birumvikana. Hano rero dufite umusore Warren ufana ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal ni imwe mu ikipe zimaze imyaka 3 zihozaho ariko zaragudutse. Warren, ikipe ya Liverpool yagutwaye igikombe, iri kwiyubaka neza cyane. Ese uyu mwaka nawe ugeranyije n'umukinnyi umwe yabuze ariko abandi bakinnyi baracyahari, ni iki kintu ubona yuko ikipe ya Liverpool yakurushije cyangwa se ushobora gukosora uyu mwaka? Ikipe ya Liverpool, mbese wowe ikipe ya Liverpool ni izihe mbaraga ubona yagize kugira ngo itware ikipe ya Arsenal igikombe? Urakoze. Ikipe ya Liverpool ikintu yaturushije ni ibintu bitatu. Yaturushije swadi nini, iturusha swadi y'abakinnyi bakuru, iturusha n'umutoza mbona waje agakurikiza ibyo mugenzi yari yarakoze. Urebye ntabwo yagiye kurebya umutoza. Ukiraho kuri swadi na Arsenal yagerageje
kusaza imigeri ngira ngo urebye ku bakinnyi yari ifite ni Ethan Nwaneri. Bukayo Saka yaravunitse araza ahozaho agerageza no gutsinda ibyo bitego bitari byinshi cyane. Urebye Kai Havertz Lucas yaravunitse ariko uwo bita Mikel Merino Zezoan yaraje nawe aratsinda. Ese ikibazo cyaba ari imvune yagize cyangwa se dore ko abakinnyi ba Arsenal bose yego biragoye kubura Bukayo Saka no kuba Captain Odegaard akaba yaraje kuvunika ntaze muri forume. Ese ubona yuko Liverpool ni ikipe yatwaye igikombe bimerita? Ubona ubundi ugereranyije ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Arsenal, ubona koko Liverpool yarameritaga gutwara igikombe? Kiriya gikombe cyari cya Arsenal mu magambo make. Ugendeye kuki? Ngendeye kuba yari ikipe yari iri gukompeta, wari umwaka wa kabiri yitwara neza, kandi urumva Liverpool ntabwo yari ikiri kuri competition yo na Arsenal. Competition yari hagati mu mwaka wari urangiye, season yari irangiye, yari hagati ya Arsenal na Man City. Sibyo tutararenga aho ngaho ni umukinnyi Mohamed Salah uhojejeho mu Bwongereza utwereka yuko igihe cyose aba yoboye. Ese nkawe uri kubona muri Arsenal sezo ngira ngo zigiye kuba eshatu nta mukinnyi urenze ibitego 15, uri kuvuga ute yuko ikipe ya Arsenal yari ikwiriye gutwara igikombe kandi nta mukinnyi byibura igira umubiteri muri Premier League? Ugendera kuki uvuga yuko Arsenal yari ikwiriye igikombe? Kandi ngira ngo ikipe ya Arsenal yabaye iya kabiri muri sezo yabanjirije iyo Man City yatwaye igikombe, nta mpinduka zabayeho cyane ku buryo wavuga ngo Arsenal yari ikwiriye gutwara igikombe. Ni Man City itari hari ariko ifite Erling Braut Haaland na Kevin De Bruyne nyuma yo kubura umusore Rodrigo Hernandez Cascante, ariko ikipe ya Man City nubwo itari hari, Liverpool yari hari, ifite Mo Salah, ifite Virgil van Dijk, ifite abakinnyi nka bari ba Luis Diaz Marwanda. We ushingira kuki uvuga ko Arsenal yari gutwara igikombe kandi nta mubiteri yari ifite, dore ko urebye nta kintu cyari cyahindutsemo muri Arsenal usibye Declan Rice niwe waje kongeramo ingufu, ariko ntabwo Mukasera ari gutwara igikombe gusa mu gihe utaba ufite n'umubiteri mwiza. Nukuvuga ngo ababiteri suko tutari tubafite, nkuko nanje kubikubwira n'imvune zaratugonze, kuko Mohamed Salah utsinda ibyo bitego 20 kuzamura n'ama assist, iyo Bukayo wacu ataza kuvunika sibyo ibyo bitego nawe yari kubitsinda, kuko urabizi yamaze amezi 3 mu mvune, ariko yagarutse imibare ye hari abakirusha sibyo. Ubwo urumva iyo haba sibyo. Noneho ndumva undi mukinnyi twavunikishije ni Kai Havertz, urabizi nari umukinnyi yadufashaga, ariko still wabonaga yuko n'ikipe yari ihari uko Mikel Arteta yayikoresheje yari ifite ubushobozi bwo kugumya guhangana na Liverpool. Hagati tugonze ni kimwe n'umutoza nawe hari rotation atari yakamenya gukora mu bakinnyi ba Arsenal. Right. Uko zase unyibutsa ewe ikipe ya Arsenal umutoza Mikel Arteta yageze kuri sprint finale, ni umutoza ukunda kwivangira, ngira ngo urabyibuka neza cyane aho muri sezo yashize yaruhukije abakinnyi yagiye guhura na Aston Villa ngo nuko afite ikipe ya Bayern, aruhutsa abakinnyi. Arteta twabonye utari mwiza cyane muri sprint finale aho akeneye kuba yatwara igikombe, ikipe ya Liverpool igira amahirwe ntiyavunikisha. Ubona yuko Arteta ikintu gishobora kuba cyamufasha gutwara igikombe ari ikiye nubwo yaba afite ikipe imeze neza? Arteta ikintu nekereza ko ari se iyi niyo sezo yo gutwaramo ibikombe ikipe imusaba. Ushingiye kuki? Kubera yuko projet yari imyaka 5 sibyo, imyaka 5 yarangiranye na sezo yashize. Iyi ni sezo agomba gutangira gutwaramo ibikombe, yego sibyo. Ubu rero kuba sezo ari agomba gutangira gutwaramo ibikombe bye, ubu ngubu urabona yuko Arsenal kumugura abakinnyi bose, umukinnyi wese ari gushaka bari kumugurira. Umwataka turi bwabyinjiremo nuduha umwanya mu matransferi, turacyari kuri Liverpool. Nekereza ko ubu ngubu ibintu bimeze neza muri ku isoko. So
ikindi rero twitumwitezeho turi abafana dukunda ikipe ni yacu ariko n'ubu ngubu icyizere gike dufite ni umutoza kubera yuko ntabwo twizeye niba n'ubundi stili b'abakinnyi bari kumuzanira azashobora kutabavunisha akabaha umwanya wo kuruka agakinisha n'abandi. Tukiri aho ngaho ikipe ya Liverpool ukurikije uburyo yubatse haravugwamo Alexander Isaac, hakavugwamo Miles Kerkeze we warangije gusinya, hakabamo Jeremy Frimpong ndetse na Florian Wirtz. Ikipe ya Liverpool urayiha ayahe mahirwe yo kuba yakongera gutwara igikombe cya Premier League? Amahirwe nayiha nayo arahari kuko maginga ya next season tugiye gutangira ubu ikipe nashyira ku mwanya w'igikombe kurusha ndi ni Liverpool na Arsenal. Sinaha igikombe City ku mibare mu bigaragara abakinnyi bayifashaga cyane barasohotse, ariko Liverpool iyo ureba iyo ahubwo Liverpool yadutunguye kubisigaye igura umukinnyi wa $150. Liverpool ntabwo ikijya ku isoko igereka itigura. Urabona n'imbaraga yashyizemo n'abakinnyi baje basanga bari bahasanzwe, nta mukinnyi wa Liverpool ukomeye wasohotse keretse nyakwigendera nyine wabashije nyine kugenda, ariko nawe imbaraga yari yazihaye ikipe itwara igikombe. Turacyari kumwe n'umufana wa Liverpool ukomeye cyane, turacyari kumwe mubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ikipe ya Liverpool ni ikipe ikomeye, nta kintu cyahindutsemo cyane usibye kubura nyakwigendera Diego Jota. Transfer yakoze nyuma yo gutakaza Trent Alexander-Arnold, niki ubona gishobora nk'umukinnyi wa Umusinia wahaye Liverpool ibirenze by'abantu bamwitegagaho? Urabona remplacement kumusimbuza, urabona bidashobora gusubiza hasi ikipe ya Liverpool dore ko yaramaze kubaka partnership ikomeye cyane, rimwe na rimwe aho byagoranya akabonera ikipe ya Liverpool intsinzi. Urabibona ute gutakaza umusore nka Trent Alexander-Arnold ndetse no kubura nyakwigendera Diego Jota? Ndahera kuri Trent Alexander-Arnold, umukinnyi wari umaze kugira experience, amaze imyaka irenga hafi 20 mu ikipe. Hari aho yajyaga dutabara imipira yiwe miremire igera ku bataka imbere, yajyaga idufashaga cyane ama set pieces, ama corner. Kumutakaza rero birumvikana ko hari icyo tuzahomba, hari ikizagabanuka. Nanakeka yuko bizahindura kinini mu mikinishirize y'umutoza Arne Slot, hari ikizahinduka kuko iyo urebye guhinduka se ubona bidashobora gutuma abake bibaha amahirwe yo kuba batwara igikombe cya shampiyona, bijyanye nuko burya kubura abakinnyi babiri b'abasiniya nabyo ni impinduka zigoranye cyane, dore ko umwanya Trent Alexander yakinagamo ugoye uburyo yasistingaga akaba n'umugol scorer. Ntibishobora kugorana kuri ndakeka ni Jeremy Frimpong niwe kuzagorana uyu musore ugiye kwinjira muri kirima y'Abongereza muri shampiyona avuyemo itari ku rwego, itari kuri ritime nk'iya Premier League. Ntibishobora kuzagorana kujya mu nkweto za Trent Alexander-Arnold. Nawe nkuko yabyivugiye biragoranye gusimbura umuntu nka Trent Alexander-Arnold wari umaze imyaka ingana kuri mu ikipe, ariko nkeka ko bitandukanye wenda na systeme umutoza azahitamo. Jeremy Frimpong ashobora kuzagira gute kuzisanga yahise afatisha bitewe na systeme, ariko byo ni ibisanzwe abakinnyi bavuye mu zindi shampiyona, bavuye muri Bundesliga cyangwa se n'abavuye muri La Liga cyangwa se abavuye muri Ligue A y'Abafaransa, akenshi bikunda gufata igihe bakimenyera. Ibyo rero nanone nkuko wari wambajije mbere, nkeka ko bizatuma Liverpool hari imbaraga itakaza, hari ritime itakaza, ku buryo umuvandimwe yavuze ko ayiha amahirwe menshi yo gutwara igikombe bitewe n'inyongera yongeyemo, ariko nge mbibona mu bundi buryo bishobora guhinduka. Buriya gupredictinga Premier League biragorana cyane, habamo gutungurana cyane. Ngira ngo ubushize nta wakeka ko Liverpool yaza igatwara igikombe nyuma yo kugenda kwa Jurgen Klopp. Imenyereye kuruse ibintu byo gukubana cyane, kandi ubona yuko nubwo yatakaje Rema abagol scorer bayo baracyahari. Ngira ngo sinzi umutoza Arne Slot uramuha yahe mahirwe dore ko ari gushakana n'umwataka Alexander Isaac. Urabona yuko Liverpool nta typical number 9 yari ifite ufatika. Urabona yuko Alexander Isaac ni umukinnyi w'umutop scorer. Liverpool iramutse izanye
Alexander Isaac, dore ko nibwo Jeremy Frimpong atasimbura Trent Alexander-Arnold, ariko ikaba yongereyeho ibitego bya Alexander Isaac ndetse n'ibya Mohamed Salah. Mbona yuko ari ikintu cyaba gikomeye cyane yabikoze cyayifavoriza kuba yakongera igatwara igikombe, dore ko uriya muhungu ni umusore w'umwataka cyane uhunahuna yamaze kubigaragaza. Liverpool yari imwongeye ikamushyira iruhande rwa Salah, ubwo Luis Diaz aba yagihari cyangwa se n'undi wamusimbura nka Cody Gakpo, umusimbura we yaba ari ataka iryana, ukongeraho undi mukinnyi ukina wataka umudage Florian Wirtz bongeyemo, yaba ari atake nziza cyane babashije guhuza. Nanjye Liverpool ndayiha amahirwe koko mu bashampiyo. Aho hari abafite impungenge baravuga ati Liverpool yazanye Federico Chiesa, ese abakinnyi bavuye mu Budage rimwe na rimwe ko bigorana, ese aho ntashobora kubabera nka Federico Chiesa? Kuri Florian Wirtz ngira ngo niyo warushatse kumbazaho, nkeka ko bitaba iyo case kuko Chiesa we yaraje aza ku mwanya, buri umwanya akinaho ni umwanya wa Salah, mu ruhande rwa Salah, ndetse agerageje no kujya ku rundi ruhande hari hariyo Luis Diaz na Cody Gakpo, ngira ngo ko yameneramo case ya Chiesa iratandukanye n'iya Florian Wirtz kubera ko we ntabwo yabonye umwanya uhagije. Ikindi ni umusore wari warabaswe n'ibibazo by'imvune, ngira ngo no muri Liverpool yavunitse igihe kirekire, no kuza muri Premier League ataramenyereye, bitandukanye rero na Florian Wirtz. We umwanya we urizewe, nkeka ko azahabwa igihe cyo kumenyera ndetse akanisanga muri groupe hakiri kare. Nizere yuko rero abadukurikiye bakomeje kuryoherwa cyane, Capital Media bakomeze bakane subscribe. Tugiye kuba tubabwira duca mu bafatanyabikorwa, ari ntabwo turamurekura, tugiye kuba duca mu bafatanyabikorwa. Turi kumwe na Integrated Ballista Training Center. Aba bantu ni abantu baje gukuraho ikibazo cy'ubushomeri ku bantu baba baracikije amashuri cyangwa se abandi bantu b'abashomeri. Ushobora kwiga umwuga bitandukanye, gutunganya amakawa, ni abantu b'abasirimu cyane. Kuba waba uri umuntu ufite undi mwuga ufite cyangwa se wararangije amashuri, ushobora kuba waterekaho umwuga wo kuba ababarista ugatunganya amakawa. Ni abantu b'abasirimu cyane, barista bugezweho iki gihe, bari mu bantu ubu ngubu ababarista barakorera amafaranga menshi cyane, barasinya amakontara mu bihugu by'Abarabu, mu bihugu by'Uburayi. Ngira ngo ni naho ukomotse ubu butumwa butanga cyane ku bantu bakeneye amahugurwa. Rero cyane bagana hano Integrated Ballista Training Center. Ni abantu b'abasirimu cyane ububarista bugezweho. Uretse n'ububarista muri rusange, umujene kuri iki gihe agomba kuba afite umwuga, kabone nubwo waba warize, ariko twamaze kubibona ko amashuri gusa adashobora kuguhesha akazi cyangwa se uburyo bwo gutera imbere. Ni ngombwa ufite umwuga. Nkeka ko ari igikorwa cyiza cyane kabisa, cyane ku rubyiruko, ni ukubarinda ubushomeri. Tukiva muri Integrated Ballista Training Center, abantu bafite amamodoka ntimuzahure n'ikibazo cyo gukoresha amamodoka. Dufite garage medicale yaje ari igisubizo ku Banyarwanda aho waba uherereye hose. Turi i Rubavu ndetse no mu mujyi wa Kigali, watugana rero. Dufite uburyo tuguhindurira imodoka yawe ikagenda neza cyane. Garage medicale yaje ari igisubizo ku Banyarwanda. Hanyuma rero iyo bita Hussein Modern Furniture urayizi? Ngira ngo wayimbwiyeho. Hussein Modern Furniture rero dukorera hano mu Gakiriro ka Gisozi ku bintu bijyanye na interior design. Ngira ngo urabona iyi studio uburyo ikoze neza cyane. Ni studio akani bo barakitayeho. Studio ibimeze neza cyane. Ibintu bijyanye na interior design tubakorera ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye, garderobe, TV stand ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye n'ibikoni bigezweho. Hussein Modern Furniture rero ni ishusho y'ubusirimu. Ukeneye kuduhamagara wahamagara 822721 uradusanga mu Gakiriro ka Gisozi. Kuri Liverpool rero tutarayivaho ariko tugenda dusoza, ikipe ya Liverpool urayiha amahirwe angana iki ku gikombe cya shampiyona kuba yagitwara nyuma yo kwinjizamo abo abakinnyi ubone ko Trent Alexander-Arnold mu kumusimbuza uratanga amahirwe angana iki yo kuba yatwara igikombe, dore ko na Andrew Robertson nawe bishoboka yuko azasohokamo cyangwa se bakamwongerera umusimbura wajeho Miles Kirkes, nawe wari ufite statistique nziza. Urabona yuko ikipe ya Liverpool
nyuma yo gukora izo rotation urabona ifite amahirwe angana iki yo kuba yatwara igikombe? Nkuko nabikubwiye kare gupredictinga Premier League biragorana, ariko nkurikije imbaraga Liverpool iri gushyiramo, abakinnyi iri kuzana, n'umutoza wamaze kutwereka ko ashobora guprograminga abakinnyi neza ndetse no kubayobora, ndabona n'ubundi tukiri abakandida ku gikombe. Hari izindi kipe ziri kwiyubaka, Man City nayo iri kugaruka, Chelsea mwarayibonye muri World Cup aho iherutse kugitwara, Arsenal nayo yongeyemo abakinnyi, yaguze umwataka Pio yaburaga kugira ngo Arsenal noneho ibe yakompita. Ndabona Premier League y'umwaka izaryoha, biragoye kuyipredictinga, ariko Liverpool nigumana abakinnyi ifite ikanongeramo abiri kwifuza, nta kabuza no umukandida ku gikombe n'ubundi. Okay, urakoze cyane. Nanjye rero uko mbibona, ndabona yuko ikipe ya Liverpool nayo ikiri umukandida ku gikombe. Hanyuma rero tugiye ku ikipe ya Arsenal. Rero ikipe ya Arsenal ni ari tutarakurekura, ni ikipe ya kabiri, ikipe yagoranye, ikipe muri Big Six yagerageje gutsinda ikipe zose, ariko icyo bita sprint final. Umutoza Mikel Arteta, umutoza utaramenyera ibikombe. Ikipe ya Arsenal ifite transfer yakoze ngira ngo izo yifuje hafi 90% zagiye zicamo. Ikipe ya Arsenal mu ikipe yari ifite y'umwaka washize, usibye Thomas Partey wabuzemo, wasezeye, ushobora watandukanye nayo byarangiye bigaragara, ariko ikipe ya Arsenal ari tukiri kumwe yasimbuje Thomas Partey Martin Zubimendi guturuka mu ikipe ya Real Sociedad. Ikipe ya Arsenal nyuma yo kusimbuza Thomas Partey yesimuzaniraho undi Christian Orgard, kapiteni wa yaraturutse muri Brentford. Ikipe ya Arsenal iri gukora, iri kwiyubaka, iri kuzana umudubreri wa William Saliba, dore ko Saliba nawe ari mu bakinnyi bakinnye imikino myinshi. Ikipe ya Arsenal irangije yongeramo umukinnyi wa Chelsea ni Madueke. Ikipe ya Arsenal iri kwiyubaka ku buryo bugaragara. Ese ikipe ya Arsenal igiye kuzana Victor Gyökeres nk'umugol scorer? Ikipe ya Arsenal dore ko ari umukinnyi yari ikeneye hanini Mikel Arteta, buriya ikosa bamushinja bavuga yuko kubera yuko yakinnye mediane, ku mukinnyi w'umumediateri itajya igereka. Ngira ngo aho gereye mu ikipe ya Arsenal abakinnyi benshi yaguze ku mwanya umwe n'aba mediateri. Ikipe ya Arsenal nkawe mu konkera wa Liverpool urayihaye yahe mahirwe yo kuba yatwara igikombe nyuma y'izo transfer wumvise, dore ko ivuga yuko itarava ku isoko hagati ya Eberechi Eze ndetse na Rodrigo Gosh bishobora kuguramo umukinnyi umwe? Ikipe ya Arsenal urayiha ayahe mahirwe yo kuba yakwitwara neza uyu mwaka muri saison nyuma yo kubura ibikombe bitandukanye bitatu yikurikiranya, ariko ikaba yazanye mwataka? Wowe nk'umufana wa Liverpool, ikipe ya Arsenal urayiha ayahe mahirwe? Arsenal mu kuyivugaho rero ngira ngo sindi bwemeranywe n'abafana ba Arsenal benshi, ariko ibibazo twayishinzaga, ibyo twashinzaga Arteta umwaka ushize ndetse n'indi myaka ibiri yayibanjirije, ubu ngubu ino season nkeka karibwo ari kugira icyo abikoraho. Icya mbere twamushinzaga ko abakinnyi b'imbere atagira rotation, nta bakinnyi babasimbura agira. Iyo Bukayo Saka yabaga avunitse nta musimbura yabaga afite uri kuri ritime nk'iya Bukayo Saka. Martinelli yabageze mu bihe bibi, akaba nta muntu ushobora kuza nka mu backing. Icyo ngicyo rero ubona ko Arteta ari kugerageza gukemura muri no merikato. Ngira ngo wavuze ku musore Noni Madueke yakuye muri Chelsea, ufite ubushobozi bwo kuba yakina uruhande rwa Bukayo Saka agakina n'uruhande rwa Martinelli. Tukiri kuri Noni Madueke, ko ikipe ya Arsenal transfer ikoze zavuye muri Chelsea zitigeze zihira. Ngira ngo uribuka abo bita ba Petro Cech, uribuka ba Willian, uribuka ba David Luiz, uribuka Raheem Sterling, uribuka abakinnyi bagiye batandukanye, abakinnyi bavuye muri Chelsea kugira ngo bahire ikipe ya Arsenal. Ngira ngo Noni Madueke urabona itandukaniro rye ryaba rihari hagati ya Noni Madueke ndetse n'izindi transfer zagiye zivirondere muri Chelsea zijya muri Arsenal, ubona itandukaniro ryaba rihari hagati ya Noni Madueke? Itandukaniro riri kuri uyu musore w'umwongereza, nkeka ko atandukanye n'abandi bagiye bava muri Chelsea baza muri Arsenal. Abakunzi ba Chelsea
abakunzi ba Arsenal bakunze kukidutaho cyane bavuga bati abakinnyi bose twakuye muri Chelsea nta numwe wigeze uduhira uretse wenda Kai Havertz wagerageje ariko abo bakinnyi bose bagiye baza mbere icyo bahuriyeho nuko bazaga ari abakinnyi basa nkaho bari kuri taringa cyangwa se bageze mu myaka yo hejuru nkeka ko ariyo mpamvu batageze batanga umusaruro ariko urebye kuri uyu musore Noni Madueke we ni umusore ukiri mutoya ufite imyaka ngira ngo ni 23 niba ntibeshye ufite imbaraga ushobora kuza agahangana ikindi afite ubushobozi bwo gukina impande zombi ntago azabura umwanya ahubuze kwa Bukayo Saka ashobora no kujya ku ruhande rwa Martinelli akaba yahanganayo nkeka ko rero ku bafana ba Arsenal nta mpungenge bakwiye kugira bashyira umutima hamwe Noni Madueke ni umukinnyi uri kuzamuka neza wari umaze kuba yakibona mu ikipe y'igihugu nkeka ko azabona umwanya muri Arsenal nawe gushidikanya abafana ba Arsenal bamugezeho azagerageza aba proving wrong agerageze gushyiramo imbaraga akora ibishoboka byose umwanya hawe awubyaza umusaruro. Martin Zubimendi yaje gutisimbura Thomas Partey wagize sezo nziza agerageza kugaragaza uburyo bw'ubuhanga yagerageje kutavunika. Urabona ikipe ya Arsenal isoko ryo muri Espagne niryo iriho cyane ngira ngo sporting director Andrea Berta ari kugura cyane muri Espagne. Mikel Arteta nawe ari kugura muri Espagne ngira ngo transfer yabanje ya Mikel Merino yabaye muri Espagne haza Martin Zubimendi bari kwenda kwakura undi musore Christian Muslera. Martin Zubimendi urabona ari giki urabona ashobora kuzaba umukinnyi imikinire ye na Thomas Partey urabona uburyo Thomas Partey yisanzuraga kuri uriya mwanya akaba yafasha Declan Rice kuba yazamuka urabona hari ikintu ashobora kuzakora. Thomas Partey yari umukinnyi w'umuhanga umukinnyi wari ufite experience kuri uriya mwanya ariko kubera ibibazo yagiye agira nkeka ko aricyo cyatumye Arsenal itamwongerera amasezerano ikaba yamureka akagenda hanyuma ku musore w'umwespanyol Martin Zubimendi nawe ni umukinnyi w'umuhanga ngira ngo na Liverpool ku mutoza Arne Slot yari yabanje kumwifuza ariko waza kuyihakanira. Martin Zubimendi rero ni umukinnyi w'umwespanyol ufite ya technique y'abespanyol ufite controle ku kirenge nka Arteta rero nkuko wabivuze wakinnye kuri uriya mwanya ngira ngo ntago ashobora kuba yaribeshye mu gusimbuza Thomas Partey. Rero n'ubundi service Thomas Partey yatangaga nkeka ko Martin Zubimendi azagerageza n'ubundi agafasha kuri uriya mwanya kubera ko nawe ni umukinnyi w'umuhanga kandi noneho umutekinisiye umutoza aramwizeye niwe wamwizaniye azafasha rero gusayidira muri mediane hariya nkeka ko nta kibazo kuri uriya mwanya bafana ba Arsenal bagomba kugira. Arsenal rero urayitubwiye ngira ngo none tugeze ku kibazo cy'umwataka ntarakurekuranya mbere yuko njya ku mufana wa Arsenal uri umufana wa Liverpool uri kugaragaza kote foro y'ikipe ya Arsenal ese ku bijyanye n'umwataka dore ko ariho Arsenal yari ifite ikibazo afite ibitego 54 muri sezo ikipe ya Arsenal ikaba yari ifite ikibazo cy'umwataka akaba abonetse ese bijyanye na championnat ya Portugal yakinagamo ntishobora kuzaba ikibazo cyo kujya muri Premier League ikomeye urabona Arsenal bishobora kuzayifasha iki dore ko yari ifite ikibazo cy'umwataka none ikaba imubonye bizafasha iki Arsenal mu kongera ingufu zo kuba yatwara Premier League dore ko Arteta bamushinjaga kutagura umwataka. Nkuko nabivuze ngira ngo n'umufana wa Arsenal yabigarutseho uno mwaka noneho niwo mwaka wo gupima Arteta kubera ko icyo twamushinzaga ubu ngo ari kugerageza noneho kubikemura ubu noneho no kureba ukuntu azabasha gukinisha abakinnyi ari guhabwa. Hanyuma ku musore Victor Gyökeres ni umusore wamaze kwiyerekana ko ari umuzamu ubona izamu uramwemera ndamwemera umusore w'umuhanga cyane umugoro skora afite imbaraga ngira ngo yagiye yigaragaza ngira ngo abenshi baramwibuka kuri match ya Man City cyane bayikuramo
Victor Gyökeres rero kuza mu ikipe ya Arsenal twavugaga ko ibura umwataka ibintu byose byakorwaga neza, imipira ikagera hariya hakabura umuntu ufinishinga, ubu noneho ikabimubonye, ngira ngo turamwiteze, n'abafana ba Arsenal bafite amatsiko barabyiteze kureba icyo uyu musore azafasha Arsenal. Tutararenga ngaho na Arsenal yari ifite Gabriel Jesus, ifite Kai Havertz, Lucas, ese urabona bitazateza umwuka mubi mu ikipe ya Arsenal, dore ko Gabriel Jesus yari nomero 9, Kai Havertz nawe bajyaga bamuhengekayo, urabona bitazateza ikibazo? Kuko sinizera yuko Mikel Arteta azanye umukinnyi ufite iyo mibare kwicara, sinzi nimba aho ngaho nta mbogamizi ubona bishobora kuba bifite ku kipe. Ngira ngo bari abakinnyi bahasanzwe, yaba Gabriel Jesus warugarutseho na Kai Havertz wafashaga kuri uriya mwanya, nabo barabizi ko Victor Gyökeres kuza abarusha imibare, abarusha ibitego, niwe uje gukina kuri uriya mwanya. Nabo nkeka ko ari ibintu batakibeshyaho, bazaba basimbura bi, kuko igihe bari bahari nta kintu bakoze, ubushobozi bwabo twarabubonye. Arsenal n'ubundi yabuze ibitego, ngira ngo nk'umusore Gabriel Jesus we yakinnye match nkeya zibarika kubera imvune. Kai Havertz nawe nyuma yaje kugira ibibazo by'imvune, ngira ngo nabo barabyiteze ko Victor Gyökeres azaza aje kubanzamo ari we mwataka, wenda bajye bamubakinga igihe avuyemo cyangwa se igihe yaba agize ikibazo. Wana kabisa, nizere ko abantu bakomeje kuryoherwa n'ikiganiro kabisa, turi kuganira kinyamupira, ibintu byose bimeze neza, biri ku murongo. Capital Media tumeze neza cyane, ibintu biri ku murongo. Hanyuma rero twageze ku mufana w'ikipe ya Arsenal, we ari kwikomanga ku gatuza ati ibintu batuvugagaho byo kutagura umwataka, noneho igisubizo cyabonetse. Victor Gyökeres ari mu nzira zinjira muri Arsenal, test medical arayikora vuba. Ese Warren ikipe yawe uri kubona yuko iriyubatse, transfer yakoze urazivugaho iki? Urabona yuko ari imbaraga zishobora kongerera Arsenal kuba yatwara igikombe cya champion? Hussein, urakoze kumbaza ikibazo, mva kugusubiza binshimishije. Twebwe ikipe yacu ubu ngubu dufite amahirwe nge mbara nka 80% yo gutwara ibikombe byose tuzakinira, kubera yuko nitugira umutoza mwiza. Ariko ubu ngubu ikiduha ibyiringiro yuko umutoza azahindura mentality ye. Umutoza ntiyahindutse, uri kuvuga ati nitugira umutoza mwiza, umutoza na Arteta uhari, na Arteta utamenyere gutwara ibikombe, mentality ye guhinduka. Tubona buriya ukuntu sezirangira yicaje abakinnyi, arababwira ati tuganire, murabona uburyo dusoje, nta gikombe dutwaye, ariko nyamara dusoreje ku mwanya wa 3 bugira 3. Murabona ari iki kigomba gukorwa. Yicaje abakinnyi 4, Gabriel Magalhaes, Saliba, Martin Odegaard na Bukayo Saka. Abo bakinnyi bose usibye Saliba niwe utaravuze, abandi bose babwiye ko bakeneye umwataka bagomba gukorera akabafasha, ikindi akongera na Swad. So Arteta bahise bajya mu biruhuko. Ukubona hagiye habaho skandali zo kutumvikana kubataka, wabonye ko habayo saga ya Sesko, habaho iya Victor Gyökeres. Tubona yuko Arteta yapreferaga gukoresha Sesko cyane, ariko midi igira ibyayo. Byaje kurangira Sesko atakivugwa, havugwa Gyökeres. Uko tubona nibura 94%. Twizeye ko Gyökeres mu ikipe ya Arsenal dire yabaye dane. Icyo rero wambajije ku gutwara igikombe, urumva iyo urebye match za Arsenal yakinaga, ikibazo cyose cyahoraga ari umwataka. Niyo urebye match ya kabiri twakinnye na PSG, iyo umwataka haba tuba twaratsinze match. Imipira yose ica mu isoso ry'izama ikomeza. Bari abawinga rimwe na rimwe arigiye baba nabo bajemo ushaka imipira, ariko burya umwataka we abawinga baguma ahandi bagaha umwataka imipira. Icyo twizeye rero, yego hari abakinnyi twabuze, ariko ibyo byose abo yazanye nabo bafite ubuhanga mu kibuga. Kugira rero Gyökeres ufite imbaraga z'umubiri akagira gutsinda, bamwe baravuga
atashobora kuzaba flop ariko twese ko tubibona kubera yuko muri Portugal ni ahantu hava abakinnyi baza Premier League bakayishobora imibare irabitwereka ikindi uriya musore Victor Gyökeres imbaraga yagaragaje ntabwo yazigaragaje muri Championnat Portugal na Champions League yaratsindaga ikipe yamunaniye avuga nawe na Arsenal kuko ifite abadefanseri beza kuri iyi si ubu nibo badefanseri dufite beza so ikintu rero gihari hagati harakomeyeho ni heza Zubimendi ni umuhanga no mu gihugu gifite baro no mu basket sibyo ibyo aribyo byose Zubimendi ku mwanya we ni umusitata asimbuye Partey hagati urumva harakomeye Declan Rice azajya yisanzura kine baro ikibazo kiracyari ku ruhande rwo kuri 11 ku ruhande rw'iburyo uruvugwaho Berechi Eze ese ubona yuko Arsenal iramutse izanye Berechi Eze cyangwa Rodrigo Goes cyaba ari igisubizo transfer zanyu mwamusabaga yaba azujuje 100% cyangwa se yaba hari iki kibura no kuvuga ngo twebwe ahantu hasigaye umwanya dufite ikibazo ni ku mwanya ucaho umusore wacu Martinelli ndumva hari ahantu niho hari umwanya usigaye ikibazo twapreferaga ko twakurisha Rodrigo ariko nk'abafana bakunda ikipe babona ibihe bigeze uko football uko igenda umukinnyi umwe Premier League arutuvuye mu indi shampiyona ibyo Eze uriya mwanya suwe ikipe yakinaga makunda gucengera nyine agaca hagati agaca ku 10 ariko ibyo byose byankorera kuba yakora kuri uriya mwanya urutuko Rodrigo itsoke ni mwiza azizamu ariko twebwe twaprefera kuba Eze Magingo ari we wazi urakoze cyane rero kubera yuko ikiganiro cyaryoshye abantu bari kugenda batwandikira batandukanye batubwira yuko ikiganiro bakiryohewe badukurikire kabisa umwanya urahari kabisa batwandikire bakomeze bana following bakore na subscribe tugiye ku ikipe ya gatatu rero Champion du Monde Chelsea icyubahiro tuyigomba ikipe izi gukina amafinali ikipe nziza cyane kabisa umutoza Enzo Maresca yakoze ibintu abantu batitegaga yatwaye Conference League atwaye Coupe du Monde y'amakrebe ikipe ya Chelsea mu duhigo twishifite cyane bavuga ngo iraganye tu igikombe cyose cyateguwe na FIFA gikinwa nk'umupira w'amaguru Chelsea yaragitwaye Chelsea turi kubona ni ikipe imaze gutwara igikombe cy'isi cy'amakrebe iyo Chelsea rero umufana wa Arsenal niyo mugiye guhangana iyi sezo igiye kuza Chelsea yashyizemo abataka agiye ubwanjye niboneye n'amaso yanjye Premier League igomba kumva hari Liam Delap hari Joao Pedro Chelsea ifite n'abandi bakinnyi bakomeye ku mwanya Chelsea ishobora gukuramo ikipe ya mbere usibye mu izamu ikashyiramo indi ya kabiri kabya ikomeye ikipe ya Chelsea urebye neza usibye defense ushobora kuba uyirusha ikipe ya Chelsea urayiha amahirwe angana iki yo gutwara igikombe dore ko niyo tugiye kuganiraho iminota mikeya ejo tuzakomerezaho izindi eshatu zikurikira ikipe ya Chelsea urayiha amahirwe angana iki kugira ngo duce muri Espagne ndajya no ku mufana wa Liverpool atubwira amahirwe aha Chelsea yisesengure mu minota mike wayibonye mu gikombe cy'isi ibintu yakoze ifata Paris Saint-Germain championnat yo ku mugabane w'Uburayi iyitsinda isuzuguye ikipe ifite Ballon d'Or winner irasuzugurwa kare akageni ikipe ya Chelsea ngira ngo izaza ije gutanga gatuza muri Premier League urayibona ute ukuntu nge mbona ikipe ya Chelsea nago nishyira ku bakotenda ba Premier League ushingiye kuki nshingiye kuba urumva ni ikipe tugarutse kuri ku bikombe yatwaye ni ikipe rino rushanwa rirangiye ni ikipe yagiye ihirirwa no kunyura mu makipe navuga adakanganye aho hantu sinemeranya naho ubyibuka wambwira amakipe aho hantu sinemeranya naho mpamvu aho hantu ntemeranya naho ikipe ya Chelsea igikombe cy'isi cy'amakrebe ni ikipe zabaye nziza iwayo kuri buri mugabane yego ari byo ugiye kuvuga ikipe ya Man City ntabwo yaba yarakuruwemo na Al Hilal
ni Chelsea ifashe ikipe Paris Saint-Germain yatsinze ikipe yose ikomeye ku mugabane w'Uburayi. Turabyemeranyaho? Izisuzuguye ibitego byinshi by'umurengera. Chelsea iraza ifata mediane y'aba Vitinha, Fabian Ruiz irararika. Ifata defense ya Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi igira ibyatsi. Chelsea ikipe gende gutinya cyane, sinzi impamvu uri kwiha amahirwe make, dore ko noneho yasimbuje neza Nicolas Jackson bari no kumushyira ku isoko. Chelsea ifite abakinnyi bamaze gukura, sinzi impamvu utari kwiha amahirwe nk'umufana wa Arsenal. Sinzi nimba bwaba ari ubukeba, ariko Chelsea igiye mbona ifite amahirwe. Okay, ntago ari ubukeba. Na mugenzi wanjye sinzi arabivugaho, ari bubivugeho, ariko yaraguze nibyo. Yaguze Dirapu, igura Joao Pedro, ariko ara n'abakinnyi bari basanzwe he muri makipe ya Premier League. Yego. Kandi ibyo bashobora guhura, nacyo kiza gikenewe kuko ntabwo bazabahinduye kirimo. Bashobora guhura n'abandi, sibyo? Ukabona ikipe ya Chelsea ba ikipe ikomeye. Ariko Chelsea tubyibuke sezo yashize uko yatangiye neza. Bigejemo hagati umutoza ubwe aravuga ati tweje Chelsea ntabwo dukeneye igikombe. Sibyo? So ukuntu ronge mbibona, Chelsea ifite swadi no, ni swadi y'abakinnyi b'abahanga imaze kugira muri mediane hakomeye, ariko still n'ubu ngewe ntago ndabona ari Chelsea wajya nyine mu makipe ari muri Premier League ngo uvuge ngo ni Chelsea izazi gatungurana igakora ibintu nyine igahozaho, izazi kubita amakipe, sibyo? Ariko kuvuga ngo izaza itsinde igende wende yatwara igikombe Big Fast kayijyamo, ariko nge ntago ndi kwibona ku gikombe. Okay. Ikipe ya Chelsea nge mbona yuko nk'amahirwe akomeye cyane yo kuba yatwara igikombe cya shampiyona bijyanye na transfer yagiye ikora. Ikipe ya Chelsea we nk'umufana wa Liverpool urayiha ayahe mahirwe, dore ko ari ikipe ibashije gutwara ibikombe bibiri muri uyu mwaka. Ikipe yakoze atake kandi tubona yuko ikipe ifite atake nziza, ifite umurideri nka Cole Palmer, yazanye Joao Pedro umazemo sezo, izana Liam Delap, izana Joao Pedro nk'abakinnyi bose bataka izamu kandi bafite imibare myiza. Wowe urayiha ayahe mahirwe yo kuba yatwara igikombe cya shampiyona, dore ko yabaye ikipe ya gatatu itunguranye nubwo bitari byoroshye, ariko ngubu Enzo Maresca arahari n'abasore be bari muri mode yuko batwaye ibikombe bibiri bikomeye i Burayi. Urayihaye ayahe mahirwe? Ntago ndi bujye kure y'umuvandimwe. Chelsea ni ikipe jeune y'abahungu bakiri batoya, ndetse y'abakinnyi benshi bashyashya bari kwiyongeramo. Nkeka ko izatanga akazi nibyo, izarwanira Big Four, ariko nanjye ntago nyibona nk'umukandida w'igikombe cya shampiyona no mwaka. Ushize yaragerageje irahangana, bigezemo hagati umusore Cole Palmer aza kuvunika, ubona ko Chelsea isa nk'icitse intege, ari nabwo yatangiye kuva ku gikombe. Uno mwaka rero bitewe n'abakinnyi bashyashya iri kwinjizamo, nkeka ko n'ubundi bishobora kuzayigora ugereranyije n'andi makipe ari guhanganira igikombe cya shampiyona. Buriya abantu babitandukanye, igikombe cyaturunwa nka World Cup cyangwa Conference League ni ibikombe bitandukanye cyane kure na shampiyona. Ngira ngo Pep Guardiola yigeze kwivuga abantu baramupinga. Shampiyona buri iragora kuko shampiyona ni kuruse. Bisaba rero effective nini cyane, bisaba guhozaho noneho hahandi bikenewe mu kwezi kwa mbere kwa kabiri. Mugenzi wacu witwa The Game aravuga ati je sinemeranya na Arit, ikipe ya Chelsea ni ikipe ifite effective ndende, umukinnyi wakuramo n'uwo wimusimbuye tintaho bitaniye na Nicolas Jackson yari umwe mu babiteri kandi aracyahari, noneho ngo ni shuwa ya gatatu, noneho bazanye abataka babiri bamurusha. Ikipe ya Chelsea ko ari ikipe buriya abakinnyi b'ababiteri ishobora kura amanota, ariko umukinnyi w'umubiteri akaba yagwa amanota. Ngira ngo wowe sinzi nimba iki kintu ukibona yuko ikipe ya Chelsea ikomeye cyane. Ngira ngo abo bakinnyi turi kuba judginga dukurikije match tumaze kubabonamo. Match tumaze kubabonamo rero ni Chelsea yagiye ihura na za Fluminense zo muri Brazil. Ni ikipe twagiye tubona muri Conference League.
rero ntabwo twabigereranya n'amakipe izahura nazo muri Premier League. Premier League ifite ubushobozi bwo kuzahura na Arsenal arere tour, igahura na Man City arere tour, izajya kwa Newcastle arere tour. Urumva izahura n'abadefanseri bakomeye bo mu Bwongereza. Abo bataka rero ngira ngo haracyari kare kubaha credit iri hejuru cyane, tutarabona urwego rwabo muri Premier League by'umwihariko. Nkeka ko ari cyo wenda uwo mukunzi wacu yari yitiranyije. Abataka ba Chelsea tumaze kubabona ku makipe yandi atarayo muri Premier League cyane, barigaragaza cyane. Ngira ngo tuzabajudginga neza ubwo bazaba bari gukina muri shampiyona y'Ubwongereza bahura n'amakipe yaho. Urakoze cyane. Hanyuma rero tugiye kwambukira muri La Liga tugiye kwasimbukira ikipe ya FC Barcelona yafashe umusore Lamine Yamal imuha nomero 10. Kubwawe umusore wari yambaye ni Ansu Fati, nomero 10 nyuma yuko yikuramo Lionel Messi, Andreas Pochettino, nomero yabaye nkaho ibikibazo mu ikipe ya Barcelona. Umusore yarayambaye iramuremerera. Wowe umusore Lamine Yamal yarameze neza atarafata nomero 10. Ese sinibaza yuko ishobora kuzamugora nyuma yuko mugenzi we nawe itamugendekeye neza? Ehura bibona ute nyuma yo gufata nomero 10 bakayambika Lamine Yamal? Ngira ngo ira nimero 10 ni nimero ihambaye, nimero y'umukinnyi wa mbere ku isi, igihangange Lionel Messi. Abagerageje kuyambara ye nyuma ye yabaguye nabi, niko navuga. Ngira ngo turibuka umusore Ansu Fati kuntu yazamutse neza, ari umusore uri promising utanga icyizere, ariko byaje kumubera umutwaro guheka ira nimero, ntago ari ibintu byoroshye. Ariko ku musore Lamine Yamal bitewe na sezo amaze kutwereka uko yitwaye muri Euro ishize ndetse n'iyi shampiyona, yatweretse ko ari umuhungu utandukanye, ufite talent iri exceptionnel, ufite ubushobozi bwo kuba yahandoringa iyo pressure yo kwambara ira nimero. Ngira ngo abamuri hafi cyangwa se n'abajyanama mu ikipe ya FC Barcelona bazakomeza kumuba hafi, ariko nkeka ko nawe ku giti cye afite ubushobozi na tara ihagije yo kubungabunga iriya nimero. Ngira ngo niwe wari uyikwiriye mu bantu bose bayambaye nyuma ya Lionel Messi. Niwe musore mbona ushobora kuyiheka ku mugongo akayihesha icyubahiro akayirinda. Urakoze cyane. Hanyuma rero nyuma ya FC Barcelona tugiye kwikoza i Madrid rero umusore Lucas Vazquez bari kumushimira bavuga ati ibyo twatwaranye byabaye byiza cyane. Warren, ngira ngo umusore Lucas Vazquez yarafite byishi amaze mu ikipe ya Real Madrid, yaramaze kuba umukinnyi mukuru. Ikipe ya Real Madrid ntiyaba yihuse kumusezerera cyangwa se biragaragara yuko agasukari kashizemo. Ngira ngo mu minota mike dusoza abakunzi ba Real Madrid bari kumbwira ngo tubahe amakuru y'i Madrid, nkawe amakuru hari rero nuko Lucas Vazquez ejo bashobora kumusezera. Wowe urabibona ute umusore Lucas Vazquez imyaka yaramaranye na Real, yagerageje gutwara buri kimwe cyari cyo cyose cyasabwaga? Lucas Vazquez ntabwo agiye amara amasaha mu ikipe ya Real Madrid, yagerageje gutwara buri gikombe yakinnye, havuyemo igikombe cy'isi cy'amakrebe. Ngira ngo wowe urabivuga iki nyuma y'igenda rya Lucas Vazquez? Nyuma y'igenda rya Vazquez muri Real bisa nkaho ikiragano cy'abari abakinnyi kiri gushiramo, kubera yuko Lucas Vazquez nekeza ko ari we nyuma ya Carvajal bagihari bake nyine bake batari benshi mu bari bahari, niwe mu bari basigaye nawe ufite ibikombe byinshi, uko afite ibikombe 23 yatwaranye na Real Madrid. So ejo rero saa 7 zo mu Rwanda hazari ku muhango wo kumusezera nk'abandi bose. Ubwo amakipe tutaramenya azatangira wenda mushaka. Ikintu rero mbona maze iminsi mbona muri Real Madrid bisa nkaho kirakiragano, bisa nkaho cyatwaye ama trophies menshi kiri gushiramo.
mu gushiramo rero urabona niba kapiteni wabo Modric agiye Vasquez nawe bizajyaga yambara brassari nawe aragiye ubwo hasigaye Carvajal nekireza kwenda ari uzahita uba kapiteni akabikomezanya ndumva nta wundi muntu uzabusigaye mu kiragano cyatwaye alright murakoze cyane rero twaganire neza abantu baryohewe nizere yuko ibintu byagenze neza warani nkushimire wakoze cyane kurushaho murakoze ari wakoze cyane kwitabira ubutumire nizere yuko n'ikindi gihe tuzagukenera uzaza ni karibu kuri Capital Media abantu rero baryohewe nizere yuko byagenze neza n'igihe tuzongera kubakenera nizere yuko muzaba muhari mwakoze cyane natwe turabashimiye ku butumire Capital Media ni televiziyo nziza abantu bakore subscribe ngira ngo babikore kabisa tuganira ku mupira cyane kabisa Hussein Machozi nawe ndagushimira wakoze cyane kurushaho nawe urakoze cyane dushimire umutekinisiye wadufashije ku buhanga bw'ibyuma umwe mu basore beza cyane igihugu gifite arakoze cyane ciao ciao turabakunda cyane